Kotomo reporter Esisiak akwatare akaisa kanyango nanuongon lualo muntos osomero ikany kotemo ogola ikesa potu kiboy kinosaswa maingito na ikarula tubor. Konye Esisiane diope bon nesabuko tub adoketait na sodit Ibore marakitai to mama Musa inyam ne Esisiak osomero. Akiro to namba Musa inyam osomero. Erationis. Idwele ya tetenge mame perota misiki na kiro etuboro sisa ni kanyare anano ashoma na para amuna ribodo rado kona duranar so epelu moletengo bala rai loko na Amuria ai ngara kita kugan neta jingwalimu edu kisomero UPE Richard Enyow Apolone somero Amusus Primary School ngese chamu nitebe ama Musa inyam nesishako somero nesi riunit etubelo aronon. Kira tongene raya bit narai irimona Amuria kere kai tem so kuju era Amuria primary bonese pedo tetan idwe kede abukete neje eniyo kede abwanget da boy sonu changnu keri semerongul mame pedo to setana nyo idwe itama sobe ya Amuria kamoto vera ya ugan pa kima da bon emai mame pedo mwenye taura kale kubegi tetenge Amuria kakesa potu kija ikisi au mission wegelegela iloti dwa nyo somero ulichata tiyo sikopo biano bu ekobilo bunio efektina oni wali kariare wana bikamare tenye so yado kona benenu ne jasiyo Amuria mali minu kana mama nesi mama ngam tubala ndo ko kana nyama pere kana ko ke kana tengo bun pa kana mure edine malu mama amam sidwa nyamo osomero etengere ije konye aradisi ya Amuria Liliane yal ngese balebe ejaljal nese Paul kaneja se shanakina. Community, allow me remind you that when there was COVID, government was able to pay these people 2 years without doing any work, which means 15.5 billion of Uganda shillings were consumed by these teachers. How comes they are not giving us results? Nyoni na bunye COVID kariare kere anyameti mwalimu nu eropiti nyoma mkezi kiona te soma yoto mosomero. Esisiak kakaisa kanyalu ni kesapotu kibiroro saingito na ikarulo atubor kotemo golai. Kanuka TV East, Patrick Eteu kwa Amuria.